Che Jamina and Team Menu, Justice Blake, Che Jamina, this is in Team. I'm going to ambulance in a hobby. Na poli team and champion na honorable national bafo o kan see any boys no so mo nko attack poli mo amoka say na poli no come mo yetutu asem no ni na ye entro me na mo park ne so bi e kura bi anim sa yaba dia ne savana safo me kan fuju TV amo bibia Canada ha de no an ye hwede gi ani ho na be hu no ma papa ene nsam papa ene jesam a ekoso mo amoka say na poli no come mo yetutu asem no ni na ye entro me na mo park ne so bi e kura bi anim sa mi free one ma beda hotel me dai en ma be shahi amene mo kasa e kura bi anim sa o hwe tama o mo bobo na to kwan start ye ni to the home side. Joseph Ablon, Che Jamina and Team Menu, Justice Blake, Che Jamina, this is in Team. So the story is true. Sir Kotoko fan no, he's unalive. Wakan Chinebu, he has kicked the bucket. Nana Poli because of this that happened. Now let me explain. Obi Ohume Nebia him say this same atade and I'm share Eriko Nsuatre Park and so ekore Monday 19 in Nsuatreman versus Asante Kotoko. Now me kodru scene what I witnessed a lot because tension no game and we know because Kotoko are chasing the league title whilst Nsuatreman FC so try to survive relegation because after this game our next game will be against Brekum Chelsea and also I want it own matters. Now this is what went on. Anytime I'm a friend, they come up picking in here. Then I just say, "Oh, hobby." Maybe I don't want to quite different. A tiny ahoya in the name of say or John Asante Kotoko. Then I don't deny. Sending some more kaya would defending the team with the canoe until somebody second one and as I say. No, in Swatra for my yadie. The Moyeno, my yadie. Or some who say now or Ghana. And your football intino. They say, Utamu, Timuntino. They say, who do you? I want second Akunwa. Just like that. Ye poor match no. Baby no Janwe, just an way out cry. As some of the Kaiser no walker, and wo cheche ni semu, and all support to Asante Kotoko.
edi enti na esa mo fa akiri na mo de sika wa abrante ni ekuno enipa domwe hwan ne behu se eye asimasi anasa asimasi na de sika wo no bokune kwa mwanya de ti say ni yire ne mma no nipa sesi no ne mma sesi no kwan in ehwe wo kwan in ehwe ne mma sesi no last year no ye wedding say we a pretty, say we a bold, say we a bold, say we a wedding, say we a fine lady, say we a worry, we say we a more and pretty now ubena. Yeah, yaba 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 yaba. Yeah, yaba 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 yaba. Boku abrante ikwa boku in the name say eye ojon asante kotoko ntino ye won sekan no enyuma bi wo ekoso o ye manyimu a medwuma menti ase se obi de ne kra to ade bi mu no o ya ade na obi su wachi ne otan no because of say hey eye born ye bo ntino me pese bi tim we ne ade bechi ama match na baso no when interview ko grantee inso atremai game no mesre kotoko support say yesi e ba win league we ya me hu ni say 2 away matches ya yakui inso atre game we na yesi fru e besna ko young apostle say yenyamu 4 points kula ye nyambo china ne ye fa win number kuna kan ye nya draw ntina me no de na opa win na de na opa draw. Oh, last season in so my boy home and away. And this season ki nyane sa na nkaja. Ka mo pese mo suatre. Na young apostle mo kofa draw. Patran. Okay. Na de na mo pe young apostle win. Na mo pe suatre. Ya penimi anu nyina win. Okay. Ya penimi anu nyina win but away mi anu na wonya mu 4 points ya enkenya bad. But ni mi anu nyina so players na show say o be fa win amaye. E na ken say players e kura me no. Me se mi be hia wo aboa wo. Enti mesra kotoko fans say enne obi anko ne kotodwa ni mu a ommo mpa ye matimu no because away mienu we enafom young apostle eba ye home be board draw ya mfane fala kula omu ye good pa ne nso atreman so ba ye home no enema mienu miensa bi ko so a omu so afo omu wadwen pa say match we de be ye bia so mu sheye ba ensi say ablo hoyi samba one hoyi. Oh, Messi Nyame aduma Sunday. Enso atrebe ye ngegen. Eti mesre kotoko supporters a mo wo doma, mo wo ye fenise brekum. Titru sunwane fo no mesre mo. Ene Ghana Premier League na ye boni sika bia anim. Enti se kotoko ba obi ade kotoko ho ehye ni team yie. Mesre mo mianko ne enko mo musika. Ai doma fo no mesre mo. Mun shetim no dom insu atre doma tunsu atre kwa de utimi nante fenze sunwan tunsu atre utimi nante enti mesre sunwanfo no kotokofo no chairman fuzi mejiudi minim do betimi aye eti chairman fuzi mesre organize no na say insu atre my team ketwa ene de one na ekoba o fe na o kasasa umu si team ketwa na team ketwa no se oba ye nche mba se yemfa bon to form de me andareti so atrema da because omu quality players omu coach ni so tactical code that's why say acquire elimination by rough tactics but etime so atrema there is no way say kotoko question so atrema ya meka say e team ke 20 e kofa ne fala da bi
omo quality players pa anti mesre me pa che wo ka aboni bi debi any team in our support be biara je say Ghana be ko biara eye Asante Kotoko player e wo biara na Napoli okobi Pole enche bia na Kumasi Asante Kotoko be kaya supporter of the week oje na wo Abidjan AFCON 2023 e bona AFCON 2024 Pole ye mo akwa ba na Ivory Coast obere minia say Lamte ba bi no memba Lamte me blaster player ye fence Kotoko player bia mana hu ma hadia ene ka question na ubisa no me ni problem ba say Kotoko player ka match we hu Lamte best passer the whole Ghana best passer of the ball just say auto pass ya obi antimi emfane na ka cost like ani I told you me na me ka me kire wo Lamte ntina me free Kumasi baaye me be through handra and rap your friend is saying I have 4 match no Cote d'Ivoire match na me was stadium me should be live I was stadium and then my by Egypt match na me inside na me pia na be hye me ho me say ko akwata me Lamte the best passer of the. It's an expectation from Lamte ne saying coach ni mani mobo ni bi the coach should allow the player to play coach ni mobo ni bi na boy no you good ya pese Ghana ya win match we ya o ma Lamte mobo ni bi fabulous the greatest the best team in Ghana Ghana apprenti we de ne kra ato so wo di Kotoko achi e di enti na wo se mo je ne kra e firi ni nsem abusiafo Ghana for a police for yesremo mo fa mo nansi fom na mo nye hwehwemu enipa ne toso de nanso se mo tie saa audio we ya no babi ejina sisi babi me jina Kotoko team boss no e osunyan Sheles executive hotel players coaches ni na ho team management na mpanyimfo ni na confirm sad ne ya rep lewu omdene to ambulance ni na me jina hobi na pole team nchen pe na ona budu na shot ba fo wia o kan tie ne boys no so mo nko attack pole na mo nyini mpie pole nya mo boni bia me simi do nyankopon pole nya mo boni bia gina shot ba fo wia kan tie mo play so mo attack pole omo nyini free park na so omo ball police a omo tutu no twede police so de ne tutu bi Kotoko supporters na ho nyina e kontoko ni bi police ni bia ma ho ni do nyankopon kan nya me som no omo police ni bia ma ho tama incident ni si ye no police fo rebe nyina mo bu pole ne players ni supporters ni nyina no police ni bia no ha ye den e ba ho je du dia de no coach amoye ne se pole mu mpie one na nam omo nyina nye den empie omo pie no omo chesi ni sikan akwa no sisi e gina Kotoko ba se ho aye hwete team ni be den e ba kuma so mo gina ho ne kwa players ni team ndi bi sisi a me ka se gina ho Sheles executive hotel Kotoko team ba se ne coach ni mpanyefo ni nyina wa ha e ya wra ho se mpole ewu ye audio ya mutie ya obehu oni akoro a wo hye kiri anti a wo yes ade because we so no so park ni so bi ti de e course bi an wo so hu bi Ghana police for mama fa je se mama nyam adwen se eye bobo ntini we de ti se mo fa mo dasi for na mo ba bia ne kwade de mo fa ne kwade to ba bia ne kwade da hotel na mo si am ne mo kasa no we free here e na ba besene akokumase besere mo mo ye hu ba bia ne kwade da aha eye duty se ne ya na hwe no subscribe channel notification bell no at all ye the next update bi atuma na wonsa atumi aka case we bia case wo bia no mi ko ya mi ko di akiri e be koso bia na patutututu bi di akiri reading attitude safo nebesia peace. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more updates.